Nongeye kubaha ikaze nshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose, nkaba nongeye kubaha ikaze. Ngira ngo murabyibuka neza ko twagarutse ku bijyanye n'intambara y'amabuye y'agaciro ikomeje guhanganisha ibihugu by'ibihangange ku isi, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa. Ubu magingo ya noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwinjira mu kibuga aho zishaka kwigarurira amabuye y'agaciro yo muri Kongo, ariko igitangaje kuruta ibindi nuko Amerika irimo gushaka gushora imari mu birombe bya Rubaya, ikirombe kizwi cyane ko kigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ese ibi bishatse kuvuga iki? Leta ya Kinshasa yaba ishaka gukoresha Amerika ngo yirukane M23 yifashishije igisirikare? Kumara natwe kugeza ku musozo, kuko iyi nkuru irambuye igiye kugufasha kumva neza imikino ya politike n'ubukungu irimo gukinirwa mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi subscribe niba utarayikora, maze twinjire mu mizi y'iki kibazo. Nkuko tubikesha ibiro ntaramakuru bya Reuters, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kugaragaza inyota n'ubushake bukomeye cyane bwo gushora imari mu mabuye y'agaciro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko amasosiyete menshi y'Abanyamerika ari kurwanira kwinjira mu bucuruzi bw'amabuye yo muri Kongo. Ntabwo ibi byaje mu buryo butunguranye. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, guverinoma ya Kongo iherereye Kinshasa yoherereje Washington urutonde rw'imishinga y'amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane kugira ngo ishoramari ry'Abanyamerika ribisuzume mu rwego rw'ubufatanye. Urutonde ruriho amabuye akomeye cyane ku isoko mpuzamahanga nka manganese, copper, cobalt, ari byo umuringa na cobalt, zahabu ndetse na lithium. Aya mabuye yose niyo yubatse ikoranabuhanga rigezweho tugezeho magingaya, niyakoreshwa mu gukora za bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi, za telefone tugendana ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Ariko se kuki Amerika ibyutse ubu igashaka aya mabuye by'umwihariko? Impamvu ni imwe kandi irumvikana: kugabanya imbaraga z'Ubushinwa ku isoko mpuzamahanga. Uyu munsi Ubushinwa bwagiye bwigarurira isoko ry'amabuye y'agaciro muri Afurika yose, by'umwihariko muri Kongo, aho amasosiyete menshi y'Abashinwa agenzura ibirombe byinshi bya cobalt n'umuringa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zifite intego yo kubaka ububiko bwayo bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi twakwita strategic metals stockpile, kugira ngo itazisanga isabiriza ku Bushinwa ndetse no kugira ngo yizere umutekano w'inganda zayo. Kugeza ubu Leta ya Amerika iri gusaba inama urwego rw'abikorera ngo barebe uko babanza kwinjira muri iyi mishinga iri ku rutonde rwatanzwe na Kongo. Umuyobozi wa Amerika yabwiye abanyamakuru ba Reuters ati, dufite ubushake bukomeye, yego, ariko yanga kuvuga amazina y'ayo masosiyete, asobanura ko ibiganiro bikiri mu ntangiriro birimo kugenda bibumbwa. Reuters yagerageje kubaza guverinoma ya Kongo ndetse n'abayobozi ba M23 kuri ubushake bw'amasosiyete ya Amerika, ariko ntibahise basubiza muri ako kanya. Reka noneho tugaruke ku ngingo ishyushye cyane muri iyi nkuru: ikirombe cya Rubaya Coltan Mines. Guverinoma ya Kongo yashyize iki kirombe cya Rubaya kuri rwa rutonde rwoherejwe Abanyamerika, ngira ngo murabizi ko twabibabwiye. Kuki kirombe rero ari ingenzi? Iki kirombe nicyo kibitsa amabuye ya tantalum akomoka kuri coltan menshi kandi meza kurusha ibindi ku isi. Tantalum ni icyuma gishobora kwihanganira ubushyuhe bukabije cyane, kikaba gikoreshwa mu gukora ibyuma byitwa capacitors, ibyuma by'indege n'ibyogajuru cyangwa se aerospace components, ndetse n'ikoranabuhanga rya nucleaire. Ariko hano niho haza ikibazo gikomeye. Iki kirombe cya Rubaya giherereye mu burasirazuba bwa Kongo, kandi kugeza ubu kigenzurwa n'ihuriro rya AFC M23, inyeshyamba Leta ya Kongo ivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda. Ibi birerekana ko Leta ya Kinshasa irimo kugerageza gukora ishoramari rya Amerika ngo iryinjize mu gace karimo intambara. Umuyobozi wa Amerika yemereye Reuters iki kibazo agira ati, Rubaya ni ikintu dukomeje gushishikazwa nacyo, hari amasosiyete menshi abishaka aho ngaho. Iki biganiro birakomeje, ariko yongeyeho ko aya mashoramari cyangwa iri shoramari rigomba kujyana
n'amasezerano y'amahoro ayobowe na Amerika kugira ngo intambara ihagarare mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati Rubaya ni ihuriro ry'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ubu. Rero uruhande rw'ubucuruzi ntirushobora gutandukanywa n'uruhande rw'amahoro. Ese inyeshyamba za M23 zivuga iki? M23 ntabwo yacecetse. Yamaganye byimaze y'ubufatanye hagati ya Amerika na Kongo, ivuga ko bufite inenge zikomeye kandi bunyuranyije n'itegeko nshinga. Mu kwezi kwa Gashyantare umuyobozi wa M23 yabwiye Reuters ko kuba Kinshasa iri guha Washington ikirombe cya Rubaya kandi itagifiteho ububasha ari umutego ugamije nyine leta ya Kongo igamije kugushamo leta zunze ubumwe za Amerika. M23 ivuga ko Kinshasa ishaka ko Amerika izana igisirikare cyayo kugira ngo yirukane inyeshyamba ifashe guverinoma kwisubiza ako gace mu rwego rwa gisirikare. Ibi bikaba byongera ubukana bw'ikibazo kuko bigaragaza ko politike n'amabuye y'agaciro isobekeranye cyane n'intambara z'amasasu turimo tubona muri kaya gace. Ni umukino wa politike ukomeye cyane. Mu gihe bya Rubaya bikiri mu rungabangaba bitewe n'umutekano muke, hari ikindi gikorwa cyamaze kuba mu yandi mabuye y'agaciro. Sosiyete y'Abanyamerika yitwa Virtus Minerals yatangaje muri uko kwezi ko irimo gukora ibishoboka byose ngo yongere kubyutsa ibirombe bya Shemafu. Iyi sosiyete icukura cobalt n'umuringa muri Kongo. Ukuri ko kugura gukomeye kwa mbere gukozwe munsi y'ubufatanye bwa Amerika na Kongo twavuze haruguru. Umuyobozi muri State Department yagize ati ibi tubibona nk'umushinga wifatizo kuri aya masezerano. Ni ukurema icyizere mu ishoramari ku masosiyete yigenga yo muri Amerika ndetse n'amasosiyete yigenga akorana na Amerika. Ariko rero nubwo ubushake buhari, abashoramari baracyafite impungenge zikomeye. Ikibazo cyabo kinini ni umutekano mu by'imisoro n'amategeko. Bakeneye kumenya neza niba Kongo itazahindagura amategeko y'imisoro cyangwa amategeko agenga ubucuruzi uko ibyiboneye nk'uko igibikora. Umuyobozi yasobanuye ko ayo masosiyete akomeye akeneye kujya imbere y'abanyamigabane bayo, no kuvuga aba shareholders, n'inama z'ubutegetsi, no kuvuga boards, bakababwira badashidikanya uko imisoro n'amategeko bizaba bimeze mu buzima bwose bw'uwo mushinga w'ishoramari. Hatariho uko kwizera n'umutekano w'amategeko, amadolari menshi ashobora guhagarara. Mu gusoza iyi nkuru yacu rero y'uyu munsi, biragaragara ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu masangano y'inzira zikomeye, uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwana no gushaka kwigarurira isoko ry'amabuye y'agaciro ngo zitsimbure ndetse zigabanye imbaraga z'Ubushinwa, niko zisanga zigomba kwinjira mu bibazo bya politike n'umutekano muke bica ibintu muri iki gihugu, by'umwihariko ikibazo cy'inyeshyamba za M23 zigenzura ibirombe bya Rubaya, aho iki kirombe kigiye kuba ipfundo rikomeye ku ishoramari ry'Abanyamerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikaba zishobora kuba zazana amahoro. Ikibazo umuntu akwibaza, ashyitse biciye mu masezerano kugira ngo zibone aya mabuye asabwa cyane ku isi, cyangwa amabuye ya Rubaya azongera gukura indi ntambara y'amasasu yinjizemo ibihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni ibibazo dukomeje kwibaza. Ese wowe urabibona ute? Duha igitekerezo cyawe hasi muri comment section down below, ubundi dukomeze twiganirira. Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu, ubika gukora like kuri iyi video niba ikunogeye, kandi ukore subscribe unakande kunzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru yacu asesenguye neza buri munsi. Murakoze cyane kubana natwe, tukaba turaza kongera kubana mu yindi nkuru mu kanya gato. Ndabashimiye cyane.